mi gbẹ ọyọdẹ. O bàbá Jésù tún kàn mí o. Eye dèdò sanfọ bókaná mi dùdéjì akọlọ tún kàn mí o. Esọnà mi sùn àmẹ tọkìdè ngbè gànjí. Bàbá Jésù wàjáwù náà mi ewu tún lọ njẹjọ gbogbo nyina tó. Mi wana mi vya sento yo de vome bo mi mo choche na do yin ma ogun o se igona upe po besuke gbo bo fiflina mi lo mo mi be mi mayoyo de vo dogbon yin omugbo tali bo inde mi mawai ero yin nyonugwe bo o se me ton ori omiran ho ngbo naka mini an ho ngbo kun ina ma ngwe amaka ho ngbo bo medina do nanka ngwe obo enado doto do nyen ngbo eji bo ngbo yin oho chiwe weto so de ila yin oho chiwe weto ejero mlo ni tinto pesi some to jle heme yedo duete àbí o jle heme yedo sete àbí o jle heme nde joto me kote bo edo to ngbo de din na lo singando mu tade na jodo mego àbí hunlegan na me koto to klade me utu bo do mlo o mi nando nyo ngboe mi do na nyo chiwe yewe nyo chiwe yewe kere a we boy ton lo mundo na so tinto mi me na lo singando na mi avasi do gbon ngbo pipe chiwe yewe ton to jle heme mi tinte bo when we mi amu ngbo ne yi mi na hi ho eto mi na bo na hole bo when mi bo hole lo di bo kun ton na to konkona mi dide echedo bo mi na mo weta mi na ya autant de be plado me Kristi Jesu go di when we tinto aigba ji fi bo mi na mo de o ejo de do na kokona gbigbo kun ton na lo singando na ngbo son chiwe we de to jle ekpantame po nwe hopli do po to jle ne leme ati me gbigbo kun ton son kun weta heme mina mo hoete etinto Johanu weme o tai ton aton bele so fo ton titan do je foton kun aton hi adole na me ma sile na vodo na ma me nisi weta lo tinto wenda gbe Johanu ton me o tai ton aton bele so fo ton titan do je afo ton foton ela ton foton kwanton hi adole to egodo nweju le ton deti Jesu so heji yi Jerusalem o ten do de tinto Jerusalem to hongbo lengbo ton tali ye no yiro Betsata to ogwe ebru ton me tindo hunwa aton to le me Jesu su poten le ton nukutono le sekuno le po agbasa kukuno le po mlanyi do yeto teno pon ohuihuan osinto nato ojle de me angeli de no jete yi otando lome bono wu osi ene utu mene pepe hwe do afo eme to kodo when ye ko wu osilo ye no ye je gangan son azonde pepe etindo me dawede tinto fine me dohan me do la memalo son okwe panton nukun aton bon
When we na Jesu mwen to ayimi mon boso mwen do tinvie eko tin to mon eden. Edo hendo ye jo yeni he asantwe gbo. Nawe dawe asantono dawe asanto lo blon bodo hendo. Okluno nyema tindo mende wenwena ye wu osi nando ze mi do otendo me shiba wenwena nyenja medevo chete do afo eme chenu konami Jesu so do hlen do fan se adosan toi bo si sonli pleun ye ason gbone ye ason gbona dawe lo eze adosan eton bo si sonli e so yin bo jezan gbe to azan do pone gbe ene utu ju le do hlan dawe lo me he ye ason gbona do mon bo jezan we gbe e ma je nawe nando ze adosan toi gba shiba e so gbon do hlan e do mon me he ason gbona mi do poro we do hlan mi do ze adosan toi bo si sonli ye kambie do menu we gbeto he do hlan we do ze adosan toi bo si sonli shiba me he ye ason gbona lo man nyon me he yin na Jesu ko ton son fine na akunda ho tin to fine utu Jesu wa mwen to tempili me to kodo bodo hlen do to a yego ye ason gbona we asa wanya bablo onu he nyanhu ehe nika jodo okoi dawe lo ton yi bodo hlan ju le do Jesu we me ke ason gbone ene utu we ju le do home ken Jesu na ewa onu he le to ogbo jezan gbe utu shiba e gbon do hlan e do mon o to she waso kaka je tivie nye so waso ene utu ju le so din susu nando hui e ma yin e hen azongbo gbe ton gbe to ton kede utu ba shiba e doga do shiwe wiwe oto eton e basie de so sen he shiwe wi nishe bo to weta lo me mina mo akpa vovo al ton fi Kristi Jesu ni hi hoto ngbo tonte bo akpa titanji mina mo lo e joy de do na ki bo kruno ton bo hi ho gbo ton hi ho ngbo ton de ni be yise no de mi ni to egbe di mi do jo mi de do na ki bo kruno ton abi mi no bayi basi na mi de lo su tri tra la di de mi joro ho cambio e mi wole lo su si we petaro po ogbe yiro tinti bo wenwe edo jo de do na koko na gbo kruno ton wa koko ne je me sun he do hwe kan kun o hwe kande e hwe awi be mi nando 38 ans bo ni do mo mi to o hwe pa ton point ton lo kun ria de dego do eyin ina kan ton hwe twa kan chanton bo o ria emelo le fe nyu hwe lo he holo po tade na de tinto fle tade na he tonson o aton podo chanton polo me we yin o chicharo po ki hon dagbe de ton bo e ndo mo mi o we lo do to triti mina mo lo
o hongbo lo ye loro lengbo hongbo bo lengbo hongbo ton daliwe Kristi bon aje shiba o fi e o honwa lo le tinte to o piscine lo ngbe loro honwa otando e ngbe loro otando fi otando lo tinte tando lo etindo honwa vovo aton honwa lo ba colon to yo vo gbe me bo fi no tene lo tinte o nyi lo yin betsata bo betsata lo tu mo tondo bi bayi o le blanu kwe hallelujah le blanu kwe bo e mi pon Kristi Jesu na ide ya o chomion e ko yin to te nugbo chiwe weton he pe e yin le blanu kwe mina nuno hi hon atodo ton nugbo ton awede charo po bo o hwe dawe lo ton tout mon o hwe gban aton elan kon ton lo 38 ans lo wen o kanti cha hi hon vovo awe ton we ngbo atodo ton wa pe ha le blanu cha u de dona jo bo so de ja u lo dona jo fitita he aho fitita lo jan we parce o do aho apajle o tadena ne lo tinto titan de na tadena titan ena le me mi mo no mro Kristi Jesu wa ze gbe tabo akamiro be je jona je gangan ya e o mo me lo awutu no we so san dinde gbon bo yo ko ran do me ne ko fun so san dinde o hwe de do ri bo Kristi Jesu so akambiro mro be jona je gangan ya bo etewe mi na mo to fun e do hiaro de podere kule podere awutu dele to kladere no aho pra mi kakabo mi no pon mo no doro mro pe jawo de sinkanjo bo matindo yi se do jawo no na jo mi no hin to di do bu bon ho de na we do boya kwe pon pe me atinte so antan dide amamu alogode amamu alogotole ato de homoke ato te pon Kristi amomu nu aramu to ma do na we do a hin to di do blu nítorí tó ní do ma hembu e ba is do ado to ngbo honi bo beta da we loton e do hi apa neji do e ho ngbo pere si gba gbe so he to ní do bu nítorí e do o angeli de no hansi to nuti to le to si nu pun ro fa ro po we angeli ne no cheti to ko ro po me kweta ji bo e do wecho e mi le na se je to lo to o tan do lo me mo na do bi me de vu ko no bi me e mi no do jo pepe so de mi na do gan na je fle me de vu ko no je me je no ko ni bo mi na do mo fi Kristi Jesu wa yin nu gbo lo hote ra we to fle we do ye hin ason gbo na we si a to son tui o di son bo di to hallelujah bo e mi pon to pipe me bodo atodo po me e do hiaro Kristi Jesu e yin gbo hoto bo mi we yin yi se no le mi we lo su mi do na yin gbo lo hoto mi do na jo mi de to na gibo kuno ton bo na no goko na mi e ne lo me we o de si o kan e do di te to le pon to ai ha mi to me to li le mi to le me to wa mi to le me bo ni mi na pon me ke yo e de le do ti we ton to je ne le me bo tinto ko holo me bo tinto no te ro podo epo le e te do na ason epo no de mo ason gbo ye do egbe we yin gbo jezan egbe we gbo jezan o e ma do na de fon so to sanji e ma do yi po ato san ropo do gbo jezan gbe mo se si o sen le do ro mo ye ma yi nde wa blo ye ma yi nde wa blo be ye le ye ma to so ko e ton gbe bo wa ko ho kun no ton but me ko to awutu je so azan di de mo pan bo ye ma te gan ho de la me ne ni mo so gbo me ne mo tun lo te bo lu e do ne do lu e o gbo jezan egbe amado ayi nko de to Jesu si nko me nu ele le do ile bi gbo ache pi pa ele le do ile
boto alio grona inawe abi boto alio grona we to alode me po alode po me igbo kun to na he je gbangba bo ho bo kun to na ton na lo ya so eton yiwa to Jesus sin come o de che na gbigbo mo ko kan gbigbo mo ko le nítorí gbe to ai ha no le we ni mo le vojo ṣùgbọ́n ní ma to le vojo lo si o jehun yi nítorí jehun le vojo lo si jehun do yin ko le po alo ti yo to na je igogbonde no alo padiga isu aba hwe ni bo emi fun alo pa we toji de Kristi Jesu eyin ho ho mu gbo ton lo mi na mo ro ko me gbe legba bo me de jo ai ha ite ton do ni le egbon emi na do ze se mo se ton daga do o se mo se ton do yin alo krona do me de ma seten to ko je zangbi ni jo ato san do ta we video ra iro me na mi asan gbodo ma chi te ozi asan o ato san chi odido iro me nwe e ma te yan me ro nítorí we Kristi Jesu wa so e ma te so no te to flan na do do yan hwen gan to yan ye we no yan je we sin fi de mi no ba ido gbe je we ni hwen mi son o ki gble ne si we o do anu alo adusi wa ro mi o ma do na wa bo ene yin wa ton to he mi do na no yin hi hoto to mu yi wa mi ton le mi kledi yi se no bo lo mo mi jo mo ni po de po le de Jesu Kristi lo so e wa do ton na kwenu ye do ho me ken nítorí do na iro mi to e do aso wa mo mi o su wa aso wa e do na iro mi to e gbe go na lebra e gbe go na ngbo e go go na un lebla o wan na po to chona po bo nu mi mo yi to esi ne mi o su na ma he o ele so ko me gble na de ka so do mu e do so de ho me gble ye so aso de ti we we son Kristi do ni wa to tle ne me wi wa to bo ho de to Jesus sin come na we do ato gbe ti so lo me to Kristi me bo ato kando so de ato kando so le tin bo to na jawe so hwen do me so gun me so ko me wa so ga pe me so hon aso we wa aso me wa so hon to me wa ho de do de kikun ni le ton mana du to chiwe to Jesus sin come kaka na lo wa so to mo na wa fun bo na ze hit ero afoli gbe mu Kristi ton bo mi wen do mo mi no do wa lo dagbe na do no yi mo henda I ha me ho bo henda I ha me ho mi ton etinto o samu le me samu o ta eton foton bele son afo eton anwe hi adoli e wo he sin son jijo bo to azon to do ton wa bo so to oho nugbo ton bo so to oho nugbo do to aiha eton me na bele so 14 tan okru no menwe na wa si to ko ho to me menu we na si ayin to o so wiwe to eji bo de ho do lo yin afo awi lodo e wo ke sin son ni jijo bo to azon to do ton wa bo so to oho ngbo do to aiha eton me bo yan do mlo mi to he ho ngbo go mi to te do Kristi go bo dike bo nyu lo mlo adunayin ho ngbo hoto to li nwe do jodi eso bo su pope to le to ma so tin ni ho ngbo ho akwe utu si waina wa igba ji fiton le ma flindo mi na wa juwai wa igba fiton le lo su na juwai mo ra po we mi ule po to chiwe o po to mu kon ton po to gbe mi na do po ho de do hin won ton tin to mi ji na mi sin kan do ya son lo yi wa de je do kaka do to Jesus sin come bo na no te fi na no sin do ho le o to baba wiwe to Jesus sin ni come ndo no we na joro je mi mo yi na no sin do man do hi ho ngbo ton ji bo do do hi aro hi ho ngbo ton me ho ngbo
na ya son to yiwa ena joy de dona gokona na no in kokona to do gbogbo kuno ton dali do gbogbo to dali na no singan so do ngboro na no singan do wa dagbe bon ode do hinu bodo eni ni sien po emi na do yinu kon to asun dagbe me emi na do yinu kon to mi de jona na kokona gbigbo we to me emi na do yinu kon to ereyin ngboro didome a hihun ni biomi me ni zun yoyo to Jesus sin come nkode do mereti le do e non zo eton le bo yo le man no gbo to e lo bo egbe poto nu gbo ho lo me egbe poto nu bo he amaso renje to ni mi pon we ta he me nu gbo e amaso renje we Moses si o nu gbo me lo mo amado ho Moses si hone shigba ado doria do mo to o se Moses do me bo gbeto e koto awutu je po so zan dide menu e eduna wa dagbe na be na ho sin lo ya be na me aso ngbo bo nu e to gbon yin ta me le ponto ina do me awutu je we je na aso ngbo o se ni no keru po chigmonde ina do yiba si dide ye si gamba si do bo mi mo do egbe di to agun le mi to wendo le mi o se je nu kono nu supo amaduna baye amaduna dwe amaduna hoye amaduna doe bo enu azie no zo metondo we gble do gro so in gbodo le gba ton si nkode do peto mon kole to wendo mi to me to agun mi ton le me nkode do ani pe ha e to Jesus sin come pe ha e dio lile e ton dio sinsan e ton dio walo e ton jira i ka e ton do na hule gan ipe to e ton na yin si gan mo nu dide amodo na lo si gan do dide a do se bo do a cheji baba to Jesus sin come mi ko de rote ni she mi wona yo koja cheju mi ton foto mi ndo do chibu so ndo do mrenkanto Krisi Jesu e okru no mi ton e so yi o jile devu me na Iko kuno ko iwe tondo sanvola mi jejoro koko iwe tondo sanvola